Provedba akcionog plana u okviru projekta podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije poboljšala je pristup zdravstvenoj zaštiti Roma na području Tuzlanskog kantona. Ukupno planirana sredstva su u iznosu od oko 95.000 maraka. Jedan od nosilaca projekta je udruženje Roma Eurorom, čiji aktivisti i dalje rade na uspostavljanju registra Roma koji nemaju zdravstvenu zaštitu. Očekujemo da ćemo ove godine negdje oko 200 Roma također osigurati u skladu sa zakonima koji im to omogućavaju, kao i za dobrovoljno zdravstveno osiguranje za koje udruženje Roma Eurorom plaća tim koji ne mogu osigurati ni po kojoj drugoj osnovi. U okviru projekta podizanje svijesti iz oblasti zaštite romske populacije planirani su preventivni ginekološki pregledi za 200 žena Romkinja i sistematski pregledi 100 djece. U cjelokupnom procesu bitna je i uloga medijatora u projektu, čiji je zadatak pomoći, romskoj populaciji koji ne ostvaruju ni po kojem osnovu zdravstveno osiguranje, pomoći u prikupljanju same dokumentacije, i uputiti ih gdje dalje trebaju, preko koga mogu ostvariti zdravstveno osiguranje. U 6. godini realizacije ovog projekta biće nastavljene aktivnosti na edukaciji romske populacije i načinima ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, kao i provođenje programa poboljšanja higijensko-sanitarnih uslova romskih zajednica.